Na Instagramu sam vas pitao da li da napravim klip o tome kako napraviti igru. To je današnja tema ovog klipa, pa da počnemo. Kada krećemo skroz iz početka, najvažnije je učiti i praviti male projekte. Znači praviti igre kao što su Super Mario i ostale slične igre. U ovom klipu ću vam pokazati šta sve treba da pripremimo da bi mogli da krenemo da pravimo igre. Prvo što nam treba da pripremimo su programi. Pokazat ću vam kako skinuti i instalirati Unity 3D. Imate link u opisu klipa i sa tog linka ćemo skinuti Unity 3D. Kad uđete u taj link, doći ćete do ovog sajta. Kad se spustimo dole, vidjet ćemo download dugme. Pratite moje korake i uradite isto. Otkačite Example Projects ako već nije otkačeno. Pokrenite Unity 3D na vašem desktopu. Morate da se ulogujete kako bi imali pristup programu. Ako nemate nalog, možete ga napraviti ovdje ili se ulogujte preko Google ili Facebook naloga. Zatim kliknite na New kako bi napravili novi projekat. Ovdje napišite ime svog projekta ili igre. Ostale opcije nisu bitne zato što sve opcije možete promijeniti kad želite. I zatim kliknite na Create Project. Ovo je Unity 3D. Sad ću vam objasniti korak po korak šta za šta služi. U ovom označenom delu se nalazi scena iz vaše igre. U scenu ćete ubacivati sve modele, teksture, materijale, igrače i ostalo. U ovom označenom delu možete vidjeti sve objekte koji vam se nalaze u sceni. Trenutno u sceni imate samo main camera, to jest glavnu kameru, i directional light, to jest sunce. U ovom označenom delu se nalaze svi trenutni fajlovi vašeg projekta. Ovdje ćete ubacivati vaše slike, muziku, skripte i ostalo. U ovom označenom delu će se nalaziti opcije objekta koji je selektovan u sceni. Više o tome ću objasniti uskoro. U ovom označenom delu se nalaze komande za puštanje, to jest testiranje igre, i za stopiranje igre, to jest testa. Sada ćemo ubaciti 3D model kocke. Ovdje možemo da izaberemo šta želimo da ubacimo u našu scenu. Ovdje se nalaze opcije za promjenu veličine, pomeranje i rotiranje objekata u sceni. Pomeranjem kruga na mišu možemo ubližiti i odaljiti pogled u sceni. Ako pritisnemo i držimo kružić na mišu, onda možemo pomerati pogled u sceni. Levim klikom možemo selektovati objekat koji želimo u sceni. A dok držimo desni klik, to jest dok smo u perspektivi oka, također možemo i da se pomeramo na dugme W, A, S i D. Ova opcija se koristi za pomeranje objekta. Ova opcija se koristi za promjenu veličine objekta. Sad ćemo ubaciti igrača i testirati igru. U ovim opcijama možete ubaciti određeni paket. Mi ćemo ubaciti paket igrača. Ovo su primjeri od Unity-a i najbolje je učiti u početku preko tih primjera koje ću ja vama sada pokazati. Kao što sada vidimo, pojavio nam se novi folder u našem projektu. To je folder gdje se nalazi igrač. Ući ćemo u taj folder i stavit ćemo igrača u scenu. Pratite moje korake. Držite levi klik i prevucite igrača u scenu. Podesite ga da stoji na platformi.
Obrišite glavnu kameru zato što već imate kameru na svom igraču. Ovo je prozor gdje vam se nalazi kamera iz vaše trenutne igrice i sada možete testirati igru. Pritisnite dugme play. I sada možemo da gledamo mišem, hodamo na V, A, S i D i da skočimo na space. Možete malo da eksperimentišete, napravite 3D prepreke i ostalo kako bi naučili ove funkcije koje smo naučili danas. Ovo je bio samo uvod u program. U sljedećem videu ću snimiti kako ću napraviti pravu igru. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ako želite da dobijete reklamu, onda lajkujte ovaj klip, pretplatite se na moj kanal i komentarišite ja želim reklamu.